ndetse n'abakina hanze y'u Rwanda dukunda ngo ni abapro, dukunda kwita ngo ni abapro. Abapro rero babonye ko bamwe bagiye bahindura n'amakipe, baraferiwe ko bamwe bahinduye amakipe, Hakim Sawa bahindura amakipe, baje hadi bande isaho bagiye bari kwitwara gute mu kabyarama. Abo bapro ni mpamvu buri wa kabiri tuba dushaka kumenya uko bitwaye muri weekend. Reka ibintu tubiharire Eric Ndagijimana. Bamwe muri bo ntabwo bari kubona umwanya uhagije wo gukina, gusa abandi nabo bakomeje kwigaragaza mu makipe yabo bakinira. Duhere mu gihugu cya Libya, kuwa gatatu w'icyumweru gishize ikipe Al Ahly Tripoli ikinamo Manzi Thierry na kapiteni Djihad Bizimana yanganyije n'ikipe Etihad ubusa ku busa. Muri uyu mukino myugariro w'Amavubi Manzi Thierry yabanje mu kibuga ndetse ntiyanasimbuzwa, naho kapiteni Djihad Bizimana wakiniye umukino we wa mbere muri ekipe kuva yamugura mu kwezi gushize yinjiye mu kibuga asimbuye ku minota 46. Ku cyumweru kandi ikipe ya Al Ahly Tripoli yanganyije umukino wa shampiyona n'ikipe Al Madini igitego 1-1. Manzi Thierry yabanje mu kibuga ndetse ntiyanasimbuzwa, naho kapiteni Djihad Bizimana we yabanje mu kibuga asimbuzwa ku minota 56. Kugeza kuri ikipe ya Al Ahly Tripoli iri ku mwanya wa mbere muri shampiyona ya Libya n'amanota 32, ikaba izasubira mu kibuga mu kwezi kwa gatatu tariki 3 bakina n'ikipe Al Dakhla. Muri Afurika y'Epfo, kuwa kabiri w'icyumweru gishize ikipe ya Kaizer Chiefs ikinamo Ntwari Fiacre yanyagiwe n'ikipe ya Super Sport United ibitego 4-1. Uyu munyezamu w'Amavubi ntabwo yari ari ku mukino ndetse no ku ntebe y'abasimbura. Kugeza kuri ikipe ya Kaizer Chiefs iri ku mwanya wa karindwi ku rutonde rwa shampiyona muri Afurika y'Epfo n'amanota 25, ikaba izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya Mamelodi Sundowns kuri uyu wa gatandatu. Uyu mukino amatike yawo yamaze gushira no ku isoko. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Misiri, ku cyumweru ikipe ya ZFC ikina muri Rafael Yok yatsinze ikipe ya Al Mahlia ibitego 2-0. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda ntabwo yabanje mu kibuga, gusa yari ari ku ntebe y'abasimbura nubwo atigeze akoreshwa. Kugeza kuri ikipe ya ZFC iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga kuri uyu wa kane ikina n'ikipe ya Zamalek. Tuvuye aho ngaho reka tujye mu gihugu cya Tunisia mu cyiciro cya mbere. Kuwa gatatu ikipe ya Stade Tunisien ikinamo Mugisha Boneri yatsinzwe n'ikipe ya Esperance Sportif du Sahel ibitego 3-1. Mugisha Boneri yabanje mu kibuga ndetse ni nawe watsinze igitego cya Stade Tunisien, kimwe cyonyine cyabonetse ku ruhande rw'ikipe yagitsinze ku minota 62 kuri penalty. Kugeza kuri ikipe ya Stade Tunisien iri ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rwa shampiyona ya Tunisia, izasubira mu kibuga kuri wa kane ikina n'ikipe ya Ben Gaden. Tukiri muri shampiyona kandi ku cyumweru ikipe ya Olympique de Beja ikinamo Ishimwe Aniceti yatsinzwe n'ikipe ya Club Afrique ibitego 2-0. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda yari mu babanje mu kibuga gusaza gusimbuzwa ku minota 46. Kugeza kuri ikipe ya Olympique de Beja iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa shampiyona, kabisubira mu kibuga kuri wa kane ikina n'ikipe ya Sfaxi. Muri shampiyona y'igihugu cya Azerbaijan kuwa gatandatu ikipe ya Sabil FK ikina mu nshuti Inosa yanganyije n'ikipe ya Alaz ubusa ku busa. Iruteza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntabwo yigeze akoreshwa muri uyu mukino, gusa yari ari ku ntebe y'abasimbura. Kugeza kuri ikipe ya Sabil FK iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona, ikaba isubira mu kibuga kuri wa kane ikina n'ikipe ya Karabagi. Muri iyi shampiyona kandi Zira FK ikina mu Mutsinzi Ange Jimmy yarayikiniye umukino wa shampiyona itsinda Kapaz ibitego 2-0. Ni umukino Mutsinzi Ange Jimmy wose yakiniye. Ikipe ya Zira FC muri iyi shampiyona ya Azerbaijan ni iya kabiri ku rutonde rwa shampiyona y'iki gihugu, ikaba ifite amanota 45. Muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi kandi ku cyumweru ikipe ya Lal Louvieri ikinamo Samuel Grete yanganyije n'ikipe ya Petro Esden igitego 1-1. Muri uyu mukino ntabwo uyu mukinnyi w'Amavubi yigeze akoreshwa, gusa yari ari ku ntebe y'abasimbura. Kugeza kuri ubu ikipe ya Lal Louvieri iri ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga kuri wa gatanu ikina n'ikipe ya UPN. Naho muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bubiligi kuwa gatandatu ikipe ya Bershoti ikinamo Hakim Sahabu yanganyije na Denden ubusa ku busa. Uyu mukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga gusa aza gusimbuzwa ku minota 75. Ikipe ya Bershoti iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya Mechelen ku cyumweru.
yes ngabo ariko ntabwo makipe bakinamo bitwaye neza nka Bonheur ikipe yatsinzwe na Esperance bakinaga na Etoile du Sahel batsinzwe kuri kimwe Stade Tunisien isa naho iri kugenda iva no ku gikombe kubera ko ubu bageze ku mwanya wa gatandatu ikipe ya Mugisha Bonheur bari kugenda batakaza igikombe. Icyo kwishimira nuko Bonheur bari mu kibuga iminota 90 amaze kugira ibitego 4 abari mu kibuga iminota 90 byiwe wabyishimira. Abakinnyi bacu barakina icyo kwishimira nuko abakinnyi tuvuye kuri resultat bahura nazo mu makipe bakinira ariko byibuze bajya mu kibuga kuko nabonye na kanoza abenshi ni abastata ka Niseti Shimwa Niseti nawe ejo bundi yatsinze igitego cye cya mbere mu ikipe ya Beja Olympique de Beja nabo kina muri Tunisia ameze neza ari gukina aratsinda yazahamagarwa sinzi wenda impamvu rigani twazanye iyi segment kugira ngo nyine tukomeze tumenye abakinnyi bacu niba naza mu ikipe nationale tujye tubona statistique tubwira abantu ukina hanze ariko se urakina ukina uri umupro ariko se nyine uri umupro koko cyangwa wagiye kwihishayo gusa wibuka toza Nyamara Antoine Hey ni Carlos Alos yigeze guhamagara Jadi nta kipe afite ibintu birakomera cyane nta kipe afite ubundi ibyo ntibibaho ntabwo arabizi ko nta kipe afite ariko nyine ubwo abantu babizi yishimira umusore yitwa Ntwari muramuzi ufite run and bowlers ama statistique aramwe ati Mugisha Bonheur Casemiro w'umukaseri n'ufite ibitego byinshi makinnyi y'abanyarwanda bakina hanze uteranyije cyangwa ushizemo na barutayizamu bacu ushizemo n'abataka akwereka ko dufite ikibazo cy'ibitego ku bataka bacu bari hanze ubwo bashyiramo akagufu. Bonheur niba ari ufite ibitego byinshi ariko atsinda ibitego byiza shaho Bonheur ntajya atsinda igitego cyane iyo agitsinze ruba urushoti kabisa rwa hatari. Bonheur atsinda ibitego nk'ibya Thomas Partey muri Arsenal ni bike ariko arabirasa kabisa ukabona ni sawa. ngaye ngo rero hanyuma rero twari tugiye kataba twihanganisha umuryango wa Abubakar Lawal inkuru ya Lawali turaje tuyigeho mfite inkuru ya Lawali ewana ni saga ya hatari byakomeye cyane mu gihugu cya Uganda iteye ubwoba harimo n'ibintu byo kuvuga ngo yaragiye ngo muri gahunda za ndayifite yose ku mugore wa Bwana Ali Samata byakomeye n'ibintu bikomeye cyane. Tubanze dusoze ku bigendanye na kalendari ya Rwanda Premier League match yego izaba byo nta kintu kigomba kuyihindura ariko harimo kuvugana na Perezida yego wa Rwanda Premier League muvuga iki mu gihe gito cyane mu gihe inkuru idusanze muri studio Kazungu Clever aravuga ati ni ingingo yizanye twagombaga kubashakira amakuru niko kazi kacu hanyuma byabanje gusaba ko tuvugisha amakipe yombi navuganye na Rayon mvugana na APR bose bari ntago bishimye amakipe yombi pe kandi na rezo bazitanze twabivuze uzanga bizanumvikana aravuga ati APR ifite match zikomeye niyo message nawe bamuhaye nanjye bayimpaye bavuga ati twakinnye na Kiyovu dukina na Mukura dukina na AS Kigali tugiye gukina na Polisi ukurikizeho Rayon ati turagowe pe ati izi fixtures ziratunaniza. Okay Rayon abafana bati bafatiranye Forenganya amaze kuvunika sezo yose usibye ko atari no gukira icyo uvuga icya Forenganya ko gufatirana sibyo ko Forenganya avunitse sezo yose turaje tubigeho bati barebye Keve ari gustrugoringa atarakira neza ati match bahise bayishyira muri weekend itaha kugira ngo batunanize dutsindwe. Mu by'ukuri nta navuze yuko APR cyangwa Rayon hari watsinzwe ko match ntawe bahaye amanota 3 ya forfe bazakina ushoboye atsinde ushoboye atsinde. Rwanda Premier League batikire Rwanda Premier League rero nayibajije ntimwabonye umufatanyabikorwa udasanzwe mbere na mbere wabajije nde kwanza mvuganye na Haji kano boss mwenyewe ati iki Haji tuvuganye iminota 4 arambwira ati ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya nuko ntabwo twimuye match kubera ko hari umufatanyabikorwa mushya twabonye uduha amafaranga adasanzwe twasobanuye amakipe ko bishingiye ku mpamvu z'ubucuruzi. Impamvu z'ubucuruzi rero ntabwo ari umufatanyabikorwa ni ukureba icyatanga amafaranga afatika muri Rwanda Premier League icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukureba ikintu cyafasha mu gutuma shampiyona iryoha competition igifite akabaraga. Icya gatatu ni kalendriye uko yari ipanze y'ibindi biri imbere. Ibyo bitatu
bitatu byose ngiye kubisobanura uko yabisobanuriye. Icyambere ukoresha igihe gito cyane. yego, niba tugiye kureba ngo ni ukubera iki shampiyona igomba gukinwa match ya Rayon na APR hakiri kare ku mpamvu za competition z'uburyohe, yambwiye ngo abanyarwanda babimenye ko yaba muri phase yaba no muri phase retour nta na rimwe match ya Rayon na APR izajya iba mbere cyangwa nyuma ya journée ya gatanu. Ati igomba kuza muri match 5 za mbere, ati hagati y'umunsi wa gatatu n'uwa gatanu Rayon na APR zigomba gukina bigishyushye bikimeze neza. Icyo kintu gifite logique muri phase no muri phase retour ntigomba kurenza muri journée 5 za mbere. Icyo kirumvikanye. Icya kabiri, hano mutega amatwi birumvikana kuri calendrier. Aravuze ati murebe ukuntu hajemo ikosa. Yavuze ati hari abantu bari kuvuga ngo match twari kubaha nk'ukwezi ikajya mu mpera z'ukwa gatatu. Yambwiye ati none se Rugaju, mu mpera z'ukwa gatatu namwe abanyamakuru muyobewe ko harimo match za equipe nationale, harimo match 2 z'Amavubi kandi zose zishobora kubera i Kigali. Nicyo gitangaza. Yego, z'Amavubi, Zimbabwe na Nigeria z'Amavubi. Arambwira ati none se Rugaju, kubizi ko ikipe yacu hamagarwa mbere ikazakina niyo mikino 2, ubwo urumva mu mpera z'ukwa gatatu twabona journée ahantu twakina match ya Rayon Sport na APR? Ntabwo bishoboka. Oya, ntabwo wibuka ko nari natanze iyo ngingo mvuga ni bari kubashyira mu mpera z'ukwa gatatu. Kuvuga ngo mu kwa gatatu nibutsa Amavubi, ukwa kabiri kurarangiye, ukwa gatatu ntibishoboka mu mpera zako. ni magambo ni ngiya rezoni. Hanyuma mu kwa gatatu ntibishoboka mu mpera zako. Mu kwa gatatu birashoboka ariko mu matariki yanyu ntibishoboka. Mu mpera kuvuga ngo bibihe nk'ukwezi, mu mpera z'ukwa gatatu ntibishoboka. Tujye mu kwa kane. Mu kwa kane ninde munyarwanda uyobewe ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane tuba turi mu cyumweru cyo kwibuka? Ibyo ni ibintu bisaba izindi analize. Mu matariki ya mbere igihugu kiba kiri mu bihe. Wabwira abanyarwanda ngo ndashyira match ya Rayon Sport ngo ku itariki 5 abanyarwanda bazibuka ku itariki 6. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Mu mpera zo kwa kane se byashoboka. Mu mpera zo kwa kane bazibuka sore ku itariki 7 wakinamo kivuyemo. Ku itariki 7 dutangiye kwibuka bigera ku itariki 15 reka. Yego, nyine Ruvuyanga aravuga ati tariki 18 cyangwa 19 ntibyakunda ko match bakina. Nayo byaye ba 20 na zinga cyangwa 20 na gushyira mu mpera z'ukwezi rero kwa kane. Yambwiye ati ku itariki ya mbere kwa gatanu hari finale y'igikombe cy'amahoro. Ku itariki ya mbere kwa gatanu hari finale y'igikombe cy'amahoro. Aravuga ati twese turabizi izi ni ikipe ebyiri zikomeye, APR na Rayon. Birashoboka yuko imwe yatwara icyo gikombe cy'amahoro cyangwa zigahura no kuri finale, iziri no mu nzira imwe ku buryo wenda ngo zakubitana. None se ni mumbwire aribyo avuga match ya Rayon Sport na APR tuyizane mbere ya finale ya Peace Cup kandi ari vuba, nabwo tuyifasha tukayishyira mu mpera z'ukwa kane. Yabageze kuri finale ya Peace Cup cyangwa se zigahora kuri finale ya Peace Cup zavuga ngo kimwe mwacucitse match zacu zikegeranye. None se bazi neza ko Rayon Sport na APR zabura finale mu gikombe cy'amahoro? Barishoboka ko izo zizakina igikombe. Ntabwo barishuwa ni ukurezona n'ubucuruzi nyine. Kenisa aravuga ati nicyo bita kurezona nyine. Aravuga ati APR nzayikuramo muri phase n'ukubara nzayikuramo ku mukino wa yagerayo kanze ni heri jambo Kenisa ahubwo tujya kuri Kenisa yagerayo ntiyagerayo zagerayo ntizagerayo birashoboka. Hanyuma mu kwa gatanu inyuma nyine aho itariki yariri ubwo yambwiye ko ibi bintu byari byarahinduwe n'amakipe yarabizi ko biri guhindurwa bimaze ibyumweru 2. Ati twabisohoye amakipe yarabizi yuko dushobora guhindura ko ari n'uburenganzira bwacu. Muri ibyo byumweru 2 Rayon Sport na APR zari zibizi yuko bishobora guhindurwa. Ubwo rero icyo kirara mu buryo bworoshye rero mu buryo bworoshye hatajemo iby'amarangamutima, hatajemo ibyo kureyangwiye kuko ubishyiramo amarangamutima wese arabyerekezaho. APR yazanamo santima zayo ikitatsa wa match ngo zirakomeye Rayon ngo twavunikishije fore nganye. Iyo umuntu yemerewe gukora ikintu mu buryo bw'amategeko ari regreta abafite uburenganzira. Wavuga ngo ufite ishingiro cyangwa nta shingiro, wabifata nk'ukuri cyangwa ari ikinyoma, wavuga ko APR yategureyo cyangwa se APR bayifatiranye Rayon Sport nayo ikaba ifatiranye Darko ari kuri pressure. Kuko na APR bakuvuga ngo reba pressure turi bayadari kuri gutsinda. You never know. Buri wese muri bo nta numwe ufite uburenganzira bwo kugira icyo ahindura mu gihe Rwanda Premier League yubahirije amategeko. Njye ikintu nzajya nananiza nzajya ndwana nacyo si santima ni itegeko. Abo itegeko ribibemerera ibindi ibyo bavuga iyi match bayizanye imbere. Gusa ku ruhande rwanye nka Rugaju nkuyemo ibyo ku munyamakuru ibyo kugendera ku mategeko nkabirebera inyuma.
iyo habonekamo basi nk'ibyumweru nka 2 byo kwitegura wenda kandi utubwiye ko babibamenyesha mu byumweru 2 nyine ndavuganye nkanjye simvuze nk'amakipe ahubwo ibyo bavuga ngo ino match bayigeje imbere kubera iby'ubucuruzi bashaka amafaranga ubwo yatandukanye kubera ko impamvu yaguhaye ni izatumaga iyi match yajya ahantu heza akurikije aho yari bijyanye n'imikino iri imbere si iby'ubucuruzi n'ibitegurwa n'izindi situations zose haje ntabyo yakomojeho so muri rusange rero ubwo nge nta bindi mfite kuvuga ubwo mwihangane twigire